rusange ni ku mutekano politike na diplomasi twibanda nkuko bisanzwe rero nkabangarutse muri studio mara amasago ya turebere hamwe ibijyanye n'aya makuru akomeje kugenda yumvikana no ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ni mu bice bigize uburasirazuba biri kumvikanamo intambara itoroshye habe na gato iri gusakiranya bikomeye cyane izi ngabo izinyeshyamba z'umutwe wa AFCM 23 ndetse n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa izi ngabo za coalition n'undi muri rusange zikomeje kugenda ziresurana n'izi ngabo z'umutwe wa AFCM 23 n'urugamba ngiye kuba nagenda ndava imuzini muzingo 5-5 nkuko mubyifuza nyamuneka icyo musabwa nta kindi no gutera gatemo kabana nanjye mukagenda mwumva ikiswe idonido mukumva ikiswe umuripo komorano makuru yacu ari kumvikana mu bice bigize uburasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange tegwazo ko twakibanda ku makuru ari kumvikana mu bice bigize hano ngamo ntara Kivu y'Amajyaruguru cyane mu bice bya Goma mu bice bikikije umujyi wa Goma ari kumvikanamo amakuru atari meza habe na gato kuba nagenda ndava imuzini muzingo amakuru ari kuvuga ku ngabo za leta Kinshasa zagabye ibitero kuri butaka ku mutwe wa AFCM 23 n'ubundi ari kuvuga yuko ari amakuru ari kugenda aragaragaza neza ikiswe urupfu ndetse n'ihomba rikomeye cyane ry'ibikoresho by'urugamba ry'abasirikare ndetse n'ibindi gitandukanye hagati ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFCM 23 n'ubundi muri rusange dore yuko ibintu byaje kwa byagenda biradogera ndetse kwa byagenda birafata indinira mu gihe toroshye habe na gato namakuru ngiye kugenda ndava imuzini muzingo ndetse amwe makuru mbabwira cyase mbafitiye aravuga yuko ngabo z'umutwe wa AFCM 23 ibifaru byazo bigera kuri 5 byaje kwa byari mu Rwanda ndetse bikanaraswa bikomeye cyane n'ingabo za coalition na drone y'ingabo za coalition mu gihe toroshye habe na gato ngamo muri bya bice nakubwiraga bikikije uno mujyi wa Goma n'ubundi muri rusange ni mu rugamba rukomeye cyane rukomeje kugenda ruradogera ndetse rukomeje kugenda ruhindura isura mu gihe toroshye habe na gato ngiye kuba nagenda ndabavira imuzini muzingo 5-5 n'ubundi nkuko mubyifuza tugwaze ko twarebera hamwe ndi makuru avuga yuko izi ngabo z'umutwe wa AFCM 23 nyuma yuko ibifaru byazo bije kwa byahanurwa muri bino bice zaje kuba zagira gutya zigatumizaho umusada ukomeye cyane ndetse nawe ukaza kuba wategwa ambushi ni ibintu ngiye kuba nagenda ndakuvira imuzini muzingo umusada wa Alliance Fleuve Congo uje kuba wategwa ambushi mu buryo bukomeye cyane ndetse n'izi ngabo za coalition muri bino bice biri korezwamo imirwano ikomeye cyane n'ubundi muri rusange nyamuneka tera gatebe ubane nanjye muri zino update ngende ngusobanura neza uburyo byifashe ku mirongo y'imbere y'urugamba kuri no butaka bwa leta ya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi ukomeje kumvikanamo imijugujugu y'amakompura ukomeje kumvikanamo amasasu atari makeya ngiye kuba nagenda ndavira imuzini muzingo abatarama abakunzi cyangwa se inshuti n'abavandimwe bakurikirana umunsi ku munsi Goma please cyangwa se ikigo cyacu tugenda tubagerezamo amakuru menshi cyane agiye atandukanye no ngaku mirongo y'imbere y'urugamba ibi bikozwe no ngaku butaka bwa leta ya Kinshasa turbaze ko twakinjira mu makuru ari kumvikana mu bice by'intara ya Kivu y'Amajyepfo cyane mu bice ibigize umujyi wa Bukavu cyangwa se intara Kivu y'Amajyepfo mu mukuru intara Kivu y'Amajyepfo no mu mujyi wa Bukavu n'ubundi muri rusange nabyo biri kumvikanamo imirwano ikomeye cyane ikomeje gusakiranya bikomeye izi ngabo za AFCM 23 ndetse n'izi ngabo za coalition nyuma yuko izi ngabo za coalition zigize gutya zikagaba ibitero kuri butaka ndetse zikagira gutya zigakora ikintu kiswe deployment ikomeye cyane mu bice bigize Sud Kivu cyane aho bagiye bagashyira ikintu kiswe defense cyangwa se ibirindiro by'ingabo za coalition n'ubundi muri rusange hano bagiye bagashyira ibirindiro mu bice birimo aho bita Kauzi Biega Kauzi Biega bagiye bagashyiramo abasirikare bamaze kuba bakoramo deployment bagashyiramo abasirikare batari bakeya baje kuba basesekara muri ibi bice cyangwa se muri izi centre rwose bakahagerana umujinya n'uburakari bukomeye cyane kugeza amagingo yanga bakaba bafashe iyimbere ndetse n'uburakari bwinshi cyane bataka AFCM 23 muri bino bice n'ubundi bigize hano ngamo ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu gihe butoroshye habe na gato nyuma y'urugamba rukomeye cyane cyangwa se nyuma y'imirwano itoroshye habe na gato ikomeje kugenda irahumvikanira cyo twabiva imuzini muzingo ngo mubwire uko byifashe mubwire iby'uru rugamba ngende nkubwira ibijyanye n'amayiti ziri kumvikana muri bino bice mubwire ibijyanye n'imbunda ziremere cyane zazanywe n'ingabo za coalition ndetse n'ibitangaza zikomeje kugenda zirakora muri bino bice n'ubundi bya Bukavu cyane turibwaze kwerekeza hano bita Kavumu Airport cyangwa se Aeroport do Kavumu hari imirwano ikomeye cyane mu buryo toroshye habe na gato kugeza amaginga ngaya
hari imirwano twavuga yuko ari karabutaka, hari ikintu cyiswe imijugujugu y'amakompora itoroshye habe na gato ikomeje kugenda irasekiranya bikomeye cyane. Izi ngabo za Alliance Fleuve Congo n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa coalition, ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa, ngiye kuba nagenda ndabivimuzi n'umuzingo 5 n'undi nkuko mubyifuza. Mwe cyo musabwa nta kindi no gutera agatebe mukaba naje muri zone update mukagenda mwumva idoni ndakantu kandi ku makuru yacu ari kumvikana no ngaha ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turiko twajyana mu bice by'intara kivuye mu byago cyane cyane mu bice bya centre ya Rubaya. Centre ya Rubaya kugeza amaginga ngaya nayo iri muri centre zikomeye, centre ziri kumvikanamo amasasu, centre ziri kumvikanamo imirwano ikomeye cyane, ndetse ziri kumvikanamo ikintu cyiswe umujugujugu w'amakompora. Inshuti zanjye mukandi kuri like kugira ngo like zizamuke zibe nyinshi cyane, nanjye ngende bagezo update amakuru menshi cyane ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turikoze ko twakibanda muri Rubaya cyane cyane muri centre ya Rubaya, hari ahazwi nko kwizina rya ahazwi kwizina hano ngaha bahita ngo kibadi. Hano ngaho uri guturuka Kanete hatezwe ambush ikomeye cyane. Izi ngabo za Alliance Fleuve Congo bivugwa yuko ingabo za coalition, ingabo za leta Kinshasa, ingabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa zikoze ikintu gikomeye cyane, zikoze ikintu cyiswe ambush iteye ubwoba, zije kuba zagenda ziratega izi ngabo za Alliance Fleuve Congo muri ino mihanda. Namakujye ko nagenda ndava imuzini muzingo 5 cyo musabwa no gutera agatebe mukana naje muri zino update ngagenda babwira idoni ndakantu kandi ku makuru yacu ari kumvikana ngo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Rubaya uri guturukaho bita Nete, uri guturuka mu bice bya Nete rwose humvikana ikintu cyiswe imijugujugu y'amakompora, humvikana ikintu cyiswe amasasa akomeye cyane, humvikana ikintu cyiswe imirwano itoroshye habe na gato iri guhuza bikomeye cyane izi ngabo za Alliance Fleuve Congo n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa, ni coalition ya FARDC yose muri rusange. Iyi mirwano rero, iyi mirwano ije ko yagenda iragaragaza neza yuko ingabo za Alliance Fleuve Congo, izi ngabo za coalition, izi ngabo za Alliance Fleuve Congo nizicunga nabi coalition biri bwaze kurangira igize gutya ikongera kwigarurira bikomeye cyane iki kibaya, iki kirombe cy'amabuye y'agaciro, ndetse ikanigarura teritwari ya Masisi yose bitewe n'uburyo ki amakuru akomeje kugenda arabigaragaza 5 ibintu ngiye ko aragenda ndababwira 5 nyamuneka abo turi kumwe akakanya ni mutera agatebe mukabane nanjye muri zino update mugere mwumva idoni ndakantu kandi ku makuru yacu ari kumvikana hano ga ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa leta Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi muri rusange. Akomeje kugenda harabarizwa imirwano ikomeye cyane, akomeje kugenda harabarizwa imijugujugu y'amakompora itoroshye habe na gato iri guhuza bikomeye izi ngabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se za AFCM 23 ndetse n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa n'ubundi muri rusange. Ni munyemere duhere ducyasa ngo dutangire mu makuru yacu, duhere ku mirwano ikomeye cyane, duhere ku mijugujugu y'amakompora, duhere ku masasu ndetse n'ikintu cyiswe urugamba rutoroshye habe na gato gikomeje kugenda cyumvikana ngaho mu bice bigize intara Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane mu bice bikikije uno mujyi wa Goma, n'ubundi ukomeje kugenda yumvikanamo imirwano itari mike. Reka duhere kubijyanye n'imirwano ikomeye cyane yumvikanye mu bice bya Kanyamahoro n'ubundi muri rusange, dore yuko kugeza amaginga ngaya kugeza uyu munota ubu tuvugana Kanyamahoro ari imwe muri centre zumvikanyemo amasasu atari make ndetse n'imirwano itari mikeya. Kugeza amaginga ngaya ikomeje kugenda iragaragaza neza yuko izi ngabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se izi ngabo za coalition zikomeje kugenda ziragira gutya zigakora amabara n'amateka toroshye habe na gato. Dore operation kuru zagenze hano ga mu bice bya Kanyamahoro cyangwa se muri no centre ya Kanyamahoro, izi ngabo za coalition ubwo zageraga muri bino bice, ubwo zageraga gute zatakaga muri bino bice AFCM 23 yari irimo. Ubwo izi ngabo za coalition zatakaga muri bino bice AFCM 23 yari gizute yari irimo. Imirwano ikomeye cyane yaje kuba yagenda irafata indi ntera mu buryo butoroshye habe na gato, yagiye irahindura isura mu buryo bukomeye cyane nyuma y'uko izi ngabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFCM 23 zari ziri kugira gucyo ziri gukora amapatrouille yakomeye cyane. Izi ngabo za coalition ziganjemo ingabo za FDLR, FDLR niyo yari yiganjemo cyane mu makuru nakira, akaba higanjemo ingabo za FARDC, harimo n'ingabo za Wazalendo. Muze kubonega amatwi neza 5 harimo n'ingabo za Wazalendo batatse M23 ku basirikari bari bari kuri patrouille, ndetse binavugwa yuko hano mu bice bya Kanyamahoro ari naho M23 byari bimaze iminsi bivugwa yuko imaze iminsi hashize ikintu cyiswe defenses cyangwa se ibirindiro.
ibi birindiro rero byavugwaga yuko yari imaze iminsi igizwe gute ihashyize, izi ngabo za coalition cyangwa se izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa zari zibifite muri target, zifite na gahunda ikomeye cyane yo kugira gute yo kurasa kuri izi ngabo za AFCM 23. Nyuma yo kugira iyo gahunda ikomeye cyane yo kurasa kuri izi ngabo za AFCM 23, ndetse bari bafite n'undi mupango ukomeye cyane, umupango uteye ubwoba, umupango ushobora kuza gusiga AFCM 23 bayikuye kwizima muri bino bice byose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bitewe n'uburyo ki amakuru yagaragaraga. Bari bafite ikintu cyiswe drone za CH4B ndetse na drone ziswe babayaga, niyo makuru nakira, ndetse n'iziswe Wing Long kabiri badi na Wing Long kabiri zarimo muri drone zari zifitwe n'izi ngabo. Drone cy'urugamba byaje muri bino bice, mu kuzana izi drone zasesekaye muri bino bice, urukuba gahunda yabo byari kuza bakabombarida mu ngabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFCM 23. Donc bamara kubombarida mu birindiro bya Alliance Fleuve Congo, ubundi bagahita bagira gute, bagahita bataka bakafata ibirindiro ndetse na amari cyangwa se amura y'ibikoresho by'urugamba bya AFCM 23 byari biri muri bino bice. Bamara kubikaba cyangwa se bamara kubifata babikuyemo izi ngabo za Alliance Fleuve Congo, bakabona buryo ki bakoresha ibyo bikoresho by'urugamba bya AFCM 23, ndetse bakambara impuzankano cyangwa se imyenda cyangwa se imyambaro ya gisirikare y'izi ngabo za Alliance Fleuve Congo, kugira ngo babone uburyo ki bagira gute, kugira ngo babone uburyo ki batakamo AFCM 23 byoroshye, ndetse babone uburyo ki boherezamo inasi nyinshi zambaye impuzankano za gisirikare cyabo, bazi yuko ari bagenzi babo. Ubwo ndavuga ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo, bari ko baruzi yuko ari bagenzi babo bari kumwe, mu by'ukuri ari ingabo za coalition zakoze ikintu cyiswe operation ikomeye cyane. Ngiyi niyo gahunda bari bafite. Noneho hari izi ngabo za coalition urumva zo zaje, donc zizenguruka bino bice, zaje zizenguruka bino bice, zaje zenguruka bino bice n'ubundi bigize uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hano ngaha mu mujyi wa Goma, mu bice bikikije uno mujyi wa Goma uruhanganiyemo izi ngabo zombi. N'ubundi hano ngaha muri Kanyamahoro baraza bagotagotera hano ngaha mu bice bya Nyiragongo, ndetse bamwe na bamwe mu nasi za coalition ziraza zigera no ngaha Mogoma, mu musozi ku kasozi ka Mogoma. Naho zaje kugera gute, zaje kwicara cyangwa se zaje gusitera agatebe gakomeye cyane. Baravuga ati reka dutegereze izi ngabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFCM 23, tubone uburyo ki tugira gute, tubone uburyo ki turushaho komeza kugenda turakora amabara n'ikintu cyiswe amateka toroshye yabe na gato kuri runo rugamba rukomeye cyane rukomeje kugenda rwumvikana. Noneho ikintu cyabaye cyangwa se ikintu cyumvikanye mu buryo bukomeye cyane, izi ngabo za Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFCM 23 zagize gutya, zihabwa amakuru yuko hari ingabo za coalition zaje zikagota ndetse zikagenda zinakaba bimwe mu bice biri hano ngaha mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kanya ndakira umuvandimwe agenda tugezaho amakuru adufitiye, muze kwitonda cyane kubera yuko mbarariki ibintu byinshi cyane abantu turi kumwe aka kanya, ndagira ngo mugende mukanda kuri like mubone zazamutse. Noneho kimwe mu bintu ndi kukubwira ni izi ngabo za Alliance Fleuve Congo zozo zahawe amakuru n'urwego rw'ubutasi rwa AFCM 23 ruba mu ngabo za coalition. Twari tumaze iminsi ubundi tubwirwa yuko M23 na rwego rw'ubutasi ikigera mu ngabo za coalition, ariko twaje kuvumbura yuko AFCM 23 isigaye ifite urwego rw'ubutasi rukomeye cyane ruba mu ngabo za coalition, ingabo za FARDC. M23 kimara guhabwa ayo makuru ahantu urugamba rwaje gukomera ndetse rwaje gushyora mu buryo toroshye yabe na gato, ikimara guhabwa ayo makuru yuko hari ubutasi butanze amakuru yuko ingabo za coalition zagotagose ibice birimo aho bita, listen to me, utaza kuza kwibagirwa cyangwa se gucikana, ibice birimo aho bita Mogoma, kugaruka no ngaha Kanyamahoro, ukongera ukajyaho bita mu birunga bya Nyiragongo, ndetse n'ahantu bita kwa Mama Olive hari harimo inyeshyamba za FDLR. Aho bita kwa Mama Olive hari harimo ikintu cyiswe inyeshyamba za FDLR nyinshi, zose zigize gute, ziteguye cyangwa se ziri muri planning yo kuza gutanga ramforo ku basirikare bari bagiye kwa divasinga ku mirongo y'urugamba, bagiye kwataka ndetse no kurasana na AFCM 23.
hano ngaha Kanyamaro hari harimo inyeshyamba za FDLR, hano ngaha Mogoma harimo special forces y'ingabo za leta Kinshasa, special forces ya Hibu. Hano ngaha mu bice birimo aho bita Rusayo hari abasirikare, amakuru upfa ataravuga ko Rusayo hari harimo abandi basirikare. Noneho mu bice birimo aho bita Mugunga naho harimo ingabo za FDNB n'ingabo za FARDC zigize abaturage ndetse kandi b'impunzi ngo bagiye bava mu bindi bice hafi ya Prendo Ruzizi, ngo hari imirwano ikomeye cyane. Uze kuza kunega amatwi neza wumve. Mukuba bari muri iyo gahunda cyangwa se muri iyo plan, muri iyo operation, kumva bo bagiye mu baturage donc bameze nk'impunzi bikoreye ibintu byabo tomatera twato na hato, ngo bagiye nk'impunzi bari kuva za Prendo Ruzizi, ngo babamereye nabi, bari kubarasa mu buryo bukomeye cyane. Baraza no ngaha Mugunga baravuga uti mudufashe, bitabaza abaturage bari bambaye société civile kugira ngo babone uburyo kibaza kugira gute kwataka AFC 23 kari mu byukuri yamaze kubizera, yabafashe nk'abaturage ngo b'impunzi, abaturage barenganye, abaturage ngo bari guhunga amasasu ndetse n'ibiturika biri korezwa mu bice byegereye Prendo Ruzizi ndetse no mu miji y'ahandi nka za Masisi ndetse n'ahandi. Aba basirikare rero ba coalition bari muri bice byose, urumva bo gahunda yabo bari bafite zimwe muri plan bari bahagaze, zimwe muri plan bari bamaze kuba bagenda barapanga neza 5 kwa 5, nuko bagomba kugira gute. Aba basirikare bari muri iyi misozi bo bambaye uniforme ya gisirikare, bafite ibikoresho bya gisirikare. Ubwo ngubwo ndavuga nivuga ibikoresho bya gisirikare wumva izi mbunda ziremereye cyane za SMG, SPG9 ndetse n'izindi, bakagira izi mbunda z'ama BM21 ndetse n'abandi ba special forces bari bafite icyo twakita amadrone ya kamikaze yo gukoresha mu kwataka ndetse no kurasa ku birindiro bya Alliance Fleuve Congo. Uze kuza kunega amatwi neza wumva uburyo urugamba rwari rumeze. Mu kugira ibi bikoresho bose bari muri ibi bice, urumva bo gahunda yabo yari kugira gutera kurasa AFC 23. Wibuke mwe mu makuru nakubwiye nuko AFC 23 yari yahawe amakuru yuko igiye kugira gute, igiye kwatakwa n'izi ngabo za coalition hano nga muri bino bice bikikije uno mujyi wa Goma. Yari yamaze kuba yahabwa amakuru yuko igiye kuba yakatokwa bikomeye cyane n'izi ngabo za coalition muri bino bice n'ubundi bikikije umujyi wa Goma. Bababwira position abasirikare ba coalition barimo, ndetse baragenda banababwira uburyo ki operation yabipanze. AFC 23 ita yicara yiteguye ndetse inategura abasirikare ndetse n'ibikoresho by'urugamba bikomeye cyane byo kuza kudefanda ndetse no gukoresha mu kugira gute mu kwirwanaho igize ingabo za coalition ziri bwawe zigize gute zibatatse. Urumva ko ibintu byari bimeze, ingabo za coalition zari zatatse ziteguye urugamba. AFC 23 yatatse yiteguye urugamba. Bimwe mu bikoresho Alliance Fleuve Congo yagize gute yateguye, hari harimo ibifaru bya T-54 bigera ku 8. No 8 no 8 nayo mponya ari 6. Harimo ibifaru bya T-72 main battle tanks bigera kuri 3. Byose hamwe byari faru 11 bari bafite muri bino bice. Bafite n'abamadrone ndetse n'ibindi bikoresho by'urugamba bikomeye cyane. Bari kugira gute, bari biteguye gukoresha barasana ndetse banahangana bikomeye cyane n'izi ngabo za AFC 23 n'izi ngabo za coalition dore ko urugamba rwari rurimbanyije. Niki cyabayeho cyangwa se niki cyaje gukurikiraho muri icyo gihe, ubwo buri ruhande rwari rwiteguye, ubwo kumva coalition yari yiteguye kwataka Alliance Fleuve Congo. Alliance Fleuve Congo nayo yiteguye kugira gute guhangana n'izi ngabo za coalition bitewe n'uburyo ki yari imaze kugira gute gutegura ibikoresho by'urugamba, imaze kwegeranya neza ikintu cyiswe ibikoresho ndimburamugabo, ibikoresho bya kirimbuzi mu buryo toroshye cyabe na gato. Yes, mwihangane gato kare kabuze technique kare kabayeho.
nibi byuma by'abazungu biba biturogoye n'ubundi muri rusange, ariko abahungu banjye ku mirongo y'imbere neza mu bambere babase bakemura 5-5. Nari ngiri kubwira ukuntu ingabo za coalition cyangwa se ingabo za FARDC zari ziteguye ndetse zanateguye ibikoresho byabo by'urugamba, ndetse na M23 yiteguye guhangana n'ugiye kuza kuyataka. Turi kumvikana, Alliance Fleuve Congo yiteguye guhangana n'umubisha ugiye kuza kuyataka. Mu gihe n'izo ngabo za coalition zari ziteguye kurasa ndetse no kwataka AFC 23 bakayikura muri iyi defenses cyase muri ibi birindiro bafite hano ngaha mu bice bya Kanyamahoro, ubundi bagafata intwaro zirimo ndetse n'imyenda ya gisirikare muri plani zabo bari bafite, bakambara impuzankano za gisirikare bakinjira AFC 23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru yose, bakazajya bajyamo akabari bo bica n'abayobozi bakuru ba Alliance Fleuve Congo abandi nababwiye bari kuri liste yabo. Muri yo plani yabo urumva Alliance Fleuve Congo yamaze kubavumbura, izi ngabo za coalition zitazohereza bamwe mu basirikare bazo bajya kugira gute kugenda bica bamwe mu basirikare bari kuri patrouille kugira ngo bataza kubabona bakabahururiza cyangwa se bagatabaza kuko ntabwo bari bakamenye ko donc M23 yamaze kuba yavumbura yuko bari muri ibyo bice bagiye kuyatakamo. Bari bazi yuko ari ibisanzwe nyine ari plan yabo, ari operation yabo yapanzwe, M23 itabiziho. Niko kohereza abasirikare bamwe na bamwe bagenda batangira kugira gute kwica babandi bari kuri patrouille, bari kwirondo, bari gucunga umutekano w'izi centre zose zikikije ino Goma cyangwa se uno mujyi wa Goma. Bohereza aba snipers bajya mu misozi ndetse bohereza n'abasirikare banyura ku butaka. Ikiyongeyeho babahereza imbunda ziri ikintu bita silencers cyangwa se akagarura rusaku nyine, ku buryo kishobora kurasa umuntu ahagararanye n'undi nabimenye, uwo bari kumwe nabimenye, agashiduka bamaze kuba bagera gute, bamaze kuba bagenda barabahitana mu buryo bukomeye cyane. Ibyo nibyo bikoresho by'urugamba bari bamaze kuba bagera gute, kugenda bahereza abasirikare bajya kwica abari kuri patrouille ndetse bari kugenda bashobora kuba batanga amakuru yuko batatswe. Noneho M23 itangiye kubona yuko bamwe na bamwe bagiye bavubura kuri signal ku murongo, kubera ko bari bafite icyo twakwita ibyombo ikoranabuhanga itumanaho. M23 yakomunikaniragaho n'abasirikare bayo, bigatuma babona uburyo kibaganira bahuza ndetse bakagenda banababwira uburyo kibakoramo operation zabo. Ibi ngibi byagaragaraga yuko byari bifitwe n'aba basirikare ba Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23. Noneho aba basirikare ba AFC M23 bamwe na bamwe bagiye babura kuri signal, babura ku murongo, bababwira ati koko nawe bari kubavugisha babahereza amakuru babwira uburyo umutekano meze hano bari, bahise bagiye babura ku murongo. Ibyombo byabo bibura signal, bahamagara bavuga uwari gusubiza kabura. Kumbe zangabo za coalition zatangiye kugira gute kubahitana. M23 kubera ko yari yamaze kuba yahabwa amakuru yuko igiye kwatakwa n'izi ngabo za leta ya Kinshasa, kuko yari yamaze kuba yagenda irahabwa amakuru mu buryo bukomeye cyane. M23 kuko yari yamaze kuba yagenda irahabwa amakuru, yagize gutya ikora ikintu cy'igitangaza gikomeye cyane, ihita ibatura ibifaru ndetse n'amadrone irasa hahandi bari bababwiye ko izi ngabo za coalition ziherereye. Izo drone zarashe muri ibyo bice za CH4 ndetse n'iziswe Bayraktar TB2 za AFC M23 zasezitera kaduruvayo ndetse no kwivumbagatanya kwizi ngabo za coalition, nazo zihita zitangira kugira gute gutegura amadrone no kohereza ibiturika aho ibyo ngibyo biturutse. Zitangira gutegura ibiturika, zitegura amadrone ndetse n'ibindi bikoresho by'urugamba ndetse n'abasirikare barabactive mu buryo bukomeye cyane. Barabwira uti be ready, we are going to fight. Listen to me very carefully. Babwiye ngo mube ready, tugiye kugera gute, tugiye kurwana, tugiye guhangana na AFC M23 kuko mbere na mbere tumaze kubona yuko yatuvumbuye yuko duhari.
be ready, we are going to do what? We are going to fight. Babohereje abasirikare benshi cyane batari munsi ya 250 ba special forces gusa, harimo aba snipers, harimo abafite amadrone, abakuri gukoresha amadrone ndetse n'abari gukoresha ibindi bikoresho by'urugamba bikomeye cyane. Barabwira uti mufate igikoresho cy'urugamba mujye kugera gute, mujye guhangana na 23 kubera ko yatuvumbuye kandi kubitubanje bishobora kuza kuturangirana nabi. Ikintu cya mbere bakoze ingabo za coalition ni iki? Bohereje drone mu kirere yo gucunga umutekano. Bohereje drone mu Kagome kugira gute? Yo gucunga umutekano, yo kugenda ireba inzira ingabo za coalition zijya kugira gute, zijye kunyuramo zijya kwataka AFC 23. Nibamenya neza yuko AFC 23 nayo ifite indi drone muri icyo kirere iri gukoresha nayo icunga umutekano, kuyo ki bashobora kuza kuyataka yamaze kuba yagira gute, yabatahura, yamaze kuba yababona, 23 katigira gute igata ibarasa. Iyo drone y'ingabo za coalition yamaze kugera mu Kagoma already, ya M23 yamaze kuyibona. Ubwo uri kumva ari kuyikoresha esa commanding amudashwa M23 arasiyo drone. Mu kurasiyo drone ya coalition abari baye kuyikoresha kubera gucanganyikirwa no kweza andi ma drone menshi mu kirere, nago yigeze amenya yuko iyo drone yagize gute, yarimbo cyangwa se yashyizwe hasi ku butaka. Ahubwo yakomeje gukoresha ama drone yandi yari gukoreshwa ku rugamba. Ubyibuke bari bafite amadrone bohereje agiye kujya kurasa no kutse no kurimbura AFC M23 muri bino bice. Yakomeje gukoresha ayo madrone yandi mu gihe wa wundi uri gukoresha drone za AFC M23 ari gukontrola neza kantu kandi ibijyanye n'izi drone z'ingabo za coalition ziri mu kirere. Ikintu cyaje kuba cyagira gute kigateza ikibazo kuri AFC M23 nuko batari bafite ibikoresho by'urugamba bizwi nk'ama drones bihagije. Nago bafite amadrone ahagije kuri urugamba bari bahanganyemo n'ingabo za coalition yo kuza kugira gute guhangana n'izi drone zabo ndetse n'ibikoresho bindi by'urugamba byabo. Ariko bari bafite abasirikare bamudahushwa barekereje bicaye bategereje kugira gute, bategereje ingabo za coalition zijye kwataka. Ikintu cyaje kuba cyaba ni ikirero. Izi ngabo za coalition M23 hako yari ifite coordonate y'ahantu bari ndetse naho bari guturuka, yafasha abasirikare ibagabagaba mu mashyamba ari hafi kugira ngo bategure ambushi, ndetse ihita ifata ibifaru ari naho haje kuba habera ikibazo kuri Alliance Fleuve Congo. Ifaru bigera kuri 5 bakabirasa, yahise ifata ibifaru bigera kuri 11 uko nabikubwiye. Ibifaru bigera kuri 11 ibikubita mu muhanda bijya kugira gute, bijya kwataka izi ngabo za coalition, izi ngabo za leta Kinshasa. Za drones z'ingabo za coalition zari mu kirere cyano ngaha Kanyamahoro, zijye kugira gute, zijye kujya guhangana n'ibi bifaru ndetse na M23. Donc zabonye ibyo bifaru byitkucometse imihanda zitazivuga ziti ahitavuga wari uzi kuzikoresha. Donc ntabwo ugeze atanga report hokuru, yahise avuga utereka nzira se turi bwaze kuza kwisobanura nge nabonye nyuma kubera yuko ibi bifaru nibitugeramo biradusiga tubaye umuyonga. Abakubisi biturika, yohereza ibiturika bimwe na bimwe akagenda babisamira mu kirere, birangira ibiturika bigera kuri 5 byisekuye ku bifaru 5 bitandukanye. Ibifaru bigera kuri 5 bitandukanye byisegura ku biturika bigera kuri 5 bitandukanye byisekura ku bifaru 5. Ewana ibifaru 5 biragenda bijya hasi mu buryo bukomeye cyane, bihinduka umuyonga. Hasigara ibifaru bingahe? 6. M23 yari kugira gute, yari gukoresha yangana n'izi ngabo za coalition. M23 yo yari kimara kubona already yuko hari drone ziri kurasa ndetse ari nazo zirashiba ibifaru byayo, niko guhita nabo bafata ibindi abasirikare bamudahushwa cyangwa se aba basirikare bacungira hafi, baba bari kurebera hafi ibya AFC M23, bohereza ibiturika biremereye cyane kuri izi ngabo za coalition. Bohereza ibiturika bitoroshye abe na gato kuri izi drone zabo. Abamudahusha bagenda barasa n'amakompora akomeye cyane bamunura izi drone, kubera yuko amwe makuru nakira avuga yuko izi ngabo za coalition
drone zabo zigera kuri zari zingahe hajya muvandi, zari drone zigera ku 8 zabo zahanuwe na M23 muri icyo kirere zari zikimara uko ngo bakimara kubombarida muri ibi bifaru bya Alliance Fleuve Congo. Donc bakimara kubombarida muri ifaru bya M23 bakimara kubishyira hasi, uri kumva bagombaga M23 nayo yagombaga kugira gute, yagombaga gukora agatangaza no gukora amateka akomeye cyane yo kugira gute, yo kwishyura ndetse no gusubiza izi ngabo za coalition. Abamudahusha ba M23 nabo bari barekereje bari aho ngo bari Amavubi, bari Karungu mu buryo ukomeye cyane, niko kohereza ikintu cyiswe ibifaru mu buryo toroshya, kohereza ibifaru ndetse banohereza abamudahusha babwira uti dushaka kubona ziriya drone za coalition zitari mu kirere cy'umujyi wa Goma. Bati dushaka kubona izi drone za coalition zitari mu kirere cy'umujyi cy'ibice bikikije uno mujyi wa Goma hano ngakanyamahoro. Mudahushwa nawe akimara guhabwa iryo tegeko already, akimara guhabwa iryo tegeko yagombaga gukora ibintu bamutegetse nyine, yagombaga gukora ikintu gisa nkaho ari amateka ndetse no kubabaza bikomeye cyane izi ngabo zavogera ikirere cy'uno mujyi wa Goma. Ubwo ni izi ngabo za coalition already yagombaga kuzigera gute, yagombaga kuzibabaza mu buryo bukomeye cyane, yagombaga kuzitera agahinda. Niko gufata imbunda, indeba kure, indora kure, imbonera kure, nushaka kuzita imbonera kure b'abasirikare b'u Burundi. Izi mbunda zireba kure, abasirikare bababeshyera, abasirikare zirambona zo zakiswe imbonera kure. Niko gufata izi mbunda bata bashyira muri target, already bashyira muri target. Izi drone za coalition zari ziri muri iki kirere cya Kanyamahoro ahari ibirindo bya AFC 23 zari zifite na gahunda yo kujya gute, yo kujya kubirimbura. Bafashe imbunda already batabatunga ibyo bikoresho byabo, ubwo ndavuga izi drone zabo ari bwizigera ku 8 muri zo zase zigera gute, zase zirasirwa muri iki kirere, hatakurikiraho intambara y'isasu ku isasu, ni imbunda ku mbunda. Donc already drone zigera ku 8 zarashwe, zikimara kuraswa hasi hakurikiraho operation zo kurasana isasu ku isasu. Ingabo za coalition zari zifite imbunda nyinshi zo mu bwoko butandukanye, kubera yuko amwe mu makuru nakira avuga yuko bari bafitemo machine gun, turi kumwe, bafitemo ikintu cyiswe BM21 ndetse n'imbunda zari ziganjemo cyane zo mu bwoko bwa SPG9. Urumva bo bari bagiye kwataka banyuze ku nzira z'ubutaka, bagiye kwataka AFC 23 banyuze he ku nzira z'ubutaka. AFC 23 nayo ibategereje ngo barahangane ndetse banarasane mu buryo bukomeye cyane, kubera yuko bari bamaze kuba bagera gute kurimbura ibifaru byabo bigera kuri 5. Uyuka ko AFC 23 resigaranye ibifaru 6 ndetse n'ingabo za coalition zari zifite ibindi bifaru bigera kuri 3 bikomeye cyane, nabyo ibifaru bihambaye kugeza amaginga ngaye, bimwe biza mu bifaru bya mbere biri gukora amateka n'amabara akomeye cyane n'ubwa ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa leta ya Kinshasa. Ewana, izi ngabo za coalition nazo zari zifite ibifaru bitari bikeya zigomba kujya gute gukoresha mu guhangana ndetse no kurasana bikomeye cyane izi ngabo za coalition, n'izi ngabo za M23 gusa ari M23 yari ifite ibindi bifaru bitari bikeya. Base batangira kurasana, M23 iri gukoresha imbunda ziganjemo SMG ndetse na nyamugigima zitari nkeya. Barasanye hano ngaha, uri guturuka Kanyamahoro uzamuka mu birunga bya Nyiragongo, bagenda barasana ingabo za coalition zisa nkaho zisubira inyuma ho, zisubira mu birunga n'undi bya Nyiragongo aho bafite ibirindiro inyeshyamba za FDLR. Ubwo barasanaga AFC 23 basa nkaho bagira gute, basa nkaho bakoresha ibikoresho byabo by'urugamba. Ubwo navuga uruhande rw'ingabo za coalition basa nkaho bakoresheje ibikoresho byabo by'urugamba mu gusubiza inyuma Alliance Fleuve Congo cyangwa se AFC M23, mu gukoresha ibikoresho byabo by'urugamba mu gusubiza inyuma AFC M23. Ubwo ndavuga za drone zari zasigaye zabo ndetse n'ibifaru byabo. Alliance Fleuve Congo nibwo yazanye ibifaru bikomeye cyane
byari byasigaye inyuma nabyo itangira kugira gute gucucuma ndetse no kurasana n'ibifaru bya koalisiyo. Urugamba ruragenda ruratokombera ruratukura mu buryo butoroshye habe na gato, amasasu aba menshi mu buryo bukomeye cyane. Intambara yabaye umwoto mu buryo butoroshye habe na gato rwose kugeza amagingo ngaya. Bivugwa yuko AFC M23 ikiri kurasana n'izi ngabo za koalisiyo bakoresheje imbunda nini ntoya. Gusa nanone hano ngaha nababwiye ko ndibwakira umuvandimwe akatubwira amakuru nk'abo nabwiye ati muze kugerageza uze kubugihari, kubera ko amakuru dufitiye ni wa mutaramu uri ku mirongo y'urugamba rimwe na rimwe ariko maso wa Republika Demokarasi ya Kongo ibyo ngubu asa nkaho yageze aho ndi abayageze aho ndakaza kumfasha rimwe na rimwe, gusa niho yahoze n'ubundi. Donc ngiye kumwakira gato aza duhereze amakuru atubwira amakuru dufitiye n'ubundi kuri iyi mirwano ikomeye cyane kadufitiye idoni dora. Kadufitiye idonido uyu mutarama dufitiye amakuru akomeye cyane kuri iyi mirwano, ndetse nawe afite akana agiye gushyiraho kuri no mirwano twari turi kugarukaho mu mujyi wa Goma, nagira ngo abe ari nabyo azahereho kubijyanye n'ibikoresho by'urugamba ndetse n'aya masasu atari make yakomeye cyane akomeje kugera yumvikana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Ndagira ngo mwakire aze adufashe mu kutugezaho zino update, aze adufashe mu kutugezaho ano makuru akomeye cyane ari kumvikana ngo mu bice bigize hose bwa Republika Demokarasi ya Kongo. Bwana hoze mumeze mute? Tumeze neza bwana Mr. Irene. Amakuru yawe ra? Amakuru yanjye ni meza, ahubwo mwebwe yanyu bari bakora se haranda gacara bazi. Amakuru nake yuko hari ibintu ntago biba byoroshye. Nje gufatanya nawe muri aya makuru wari muragize abakunzi bacu. Ngiye kuba nagenda nkusumbukurira aho wari ugeze, ngenda mbabwira akantu ku kandi uko ibintu bigiye bimeze hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Ibintu bikomeje kuba byagenda bidogera, bikomeje kuba byagenda rwose bitoroha cyane. Ariko ndagira ngo uherese usa nk'uhera ko no makuru yo mu mujyi wa Goma, kuko narindi kubabwira yuko imirwano ikomeye cyane aje kumvikana n'ibifaru amadrone ndetse n'ibindi byatandukanye. Ndagira ngo use nk'ubishyiraho nawe akadomo ubabwira uburyo byifashe ku mirwano ikomeye cyane. Ese ibijyanye n'izi mbunda nini turi kumva biri bwaze kurangira bitera iko n'amasasa meza ati ahangaha rwose mu mujyi wa Goma ibintu bikomeje kuba byagenda bigorana Mr. Irene. Nk'ubu ngubu rwose aho narindi cyangwa se aho amakuru yandi akomeje kuba yagenda ngeraho uri kwa mama uri yibarega babimbwiye. Ibintu byakomeje kuba byagenda bigorana rwose, no kubona ukomva we byakomeje kugorana, byabaye amagasa cyane. Ese ngizi FDLR ngo nizo zari ziri kugenda zifata abaturage ngo byabimeze. Wenda sinzi niba ayo makuru waje kuyababwiraho. Ndaza kugenda nyarambura mu buryo bukomeye cyane ko izi FDLR zaje kuba zabona ibintu bikomeye. Bamwe mu basirikare babo baje kuba bagenda bigabanyamo ibice, harimo n'abaturage batwawe nk'imfungwa baje kuba bashimutwa. Ibyo byose nibyo ngiye kugenda mbabwira nk'umuntu uza aho biva naho bijya. None se ndishaka kumbwira kuri aka kantu bafasha abaturage nk'imfungwa kubera yuko babonaga M23 igiye kwamira nabi, cyangwa bafasha abaturage nk'imfungwa? Murabizi neza yuko n'ubundi iki gisirikare kirwanira koalisiyo hari ibintu n'ubundi bijya kigenda gikora utamenya ngo se ni tactique z'intambara. Nk'ubu abasivile n'abantu batakagombye kuba bagira gute bakwinjizwa mu mirwano y'abasirikare bitwaje indwaro, cyangwa se kuba bakwinjizwa mu bintu by'irasana, kuko n'ubundi mu mategeko y'intambara abasivile n'abantu baba bagomba kurengerwa hagati y'imirwano ya gisirikare. Abasivile baba bagomba kurengerwa ku mpande zombi birumvikana. Ariko urumva nk'ayandi makuru agerekeranye n'ibi ngibi, uwo bita Colonel Rugabo umuvugizi wa MDR twirwaneho MRDP, amakuru arimo aragenda atohozwa nuko bashaka kuzatanga ikirego bariga iki gisirikare kirwana koalisiyo yuko gikomeje kuba cyagenda gikora icyo bise ibyaha by'intambara byiganjemo kuba bagera kugenda babangamira abasivile, gushimuta abagore, gusambanya abagore, cyangwa se kugenda bashimuta imitungo y'abaturage. Ibyo byose ni ibintu nabyo turagenda tubigarukaho. Uyu Colonel Rugabo umuvugizi w'uyu mutwe wa MRDP twirwaneho, ibyo byose ni byo ngiye kubazanira, ngiye kugenda mbabwira, kandi hari n'andi makuru mbazaniye ndibuze kugenda ndambura mu kanya kagiye kuza. Arimo aragenda avuga yuko
aho mu misozi cyangwa se mu duce twangaha ahantu hakomeje ahangaha hitwa za Katogota n'ahangaha za Kamanyora. Iki gisirikare cya Coalition FDL cyaje kuba cyazana icyo bise noneho kuba igiye gukoresha tactique, yaje kuba yahindura tactique, igiye kuba yagenda ikoresha noneho intwaro z'izo bise ground based defense force. Izo ni intwaro kandi nabyo ndagenda mbasobanuraho kuko amakuru rwose yo nayabazaniye. Mugume ku murongo ibyo ngibyo byose nibyo ngiye kugenda mbasobanura. Izi ntwaro zitwa ground based force ni intwaro zirwanishirizwa ku butaka, zirasa icyo bise kanoni cyangwa se ibitwaro biremereye, ariko zishinze ahantu hamwe ku butaka. Izi ngizi ni za ntwaro bagenda bakestara ahantu hamwe nko ku misozi, aho baba bagenda bakanda buto zo bakaziha korodone gusheringa, bakazerekeza aho bashaka kuba bagira gute barasa umwanzi wabo. Urumva izo nizo tactique bakomeje kuba bagenda gute bongera muri iki gisirikare cyabo. Urumva ko urugamba rukomeje kuba rwagenda rukomeza, na gahunda rwose izi ngabo za Coalition zifite kuba zahagarika imirwano. Ariko hari n'amakuru numvishe najye nakira ngo izi ngabo za Coalition zaje kwakira ibikoresho by'urugamba biturutse muri Canada mu gihugu cy'u Burundi kwa Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Ari umutara mutwandikiye ati ko tutumvishe amasasu hano Igoma. Nababwiye ngo nimboneza amatwi neza, listen to me very carefully. Amasasu ntago ari Igoma, nakubwiye ko ari mu misozi ya Kanyamahoro, nakubwiye ko ari mu bice bya Kanyamahoro no mu birunga bya Nyiragongo niho bari kurwanira. Kandi hanini hari gukora za mbunda zirasabye kumvikana biturika cyane, hakoze ama silencers kuko ari gukora abasirikare ba Coalition bari kugira gute, bari kugenda bazenguruka bino bice barasingabo za M23, ariko bakoresha ama silencers kugira ngo bazi ko n'uburyo kibagwa gitumo AFCM 23. Abasirikare bari bakoze turi kwabwira kuri izi ntwaro za ground based air defense forces. Ni za ntwaro ngo izi ntwaro ndazizi kuko nizo zakoreshejwe buriya 21 z'ukwezi kwa kabiri kwa gatatu kwa kane gutyo. Wenda ni biza kugukondera uze kwa wagenda wereka abadukurikiye amafoto yaho nyine yizi ntwaro zagiye zizanwa n'iki gisirikare cya Kongo. Ariko wenda sinzi niba biza kuba byagira icyo bitanga gikomeye cyane, kuko n'ubundi uyu mutwe mu 23 nawo nago ukomeje kuba waryama, kuko hari ibintu naje kukubwiraho sinzi nawe wareje kuba wabitangaza yuko ahangaha n'ubundi muri birunga bya Nyiragongo cyangwa se n'ahandi uyu mutwe mu 23 ukomeje kuba wagenda utanga imyitozo unarukirita igisirikare gishyashya cyo kuba cyagenda gute cyagenda kiza gisova umutwe mu 23. Urumva ko nawe ukomeje kuba wagenda abungubu harimo icyo bita rukiritasiyo, rukiritoma. Ubungubu harimo rukiritoma ikomeje kuba yagenda ahangaha kuri iki gisirikare cyangwa se izinyeshyamba zirwanira amahoro umutwe wa mu 23. None se hari amakuru nshaka kumbwira aho waruvuzeho mu kanya kuvuga ngo uyu muvugizi Colonel Rugabo wa MLDP twirwaneho aherutse ejo bundi gushyirwa muri target y'abagomba kwicwa bundi yitwa Moise Nyarugabo. Moise Nyarugabo aherutse gushyirwa kuri list. Yego murakoze kudusobanura umutarama, ndagukunze cyane. Mwita Samvura Mukwege Innocent. Urakoze no gushima nawe muvandimwe. Urikuvuga ngo nayo mwongeye kubwira aherutse gushyirwa muri target kwara yuko Moise Nyarugabo we no wita Colonel Jimmy no wita Bati Elasto baherutse aho bahita mu kibadi, baherutse hano ngaha mu bice birimo hano ngaha uzamutse Rumanga mu twari ya Rucuru cyari hancitse kandi narahirwaga mu minsi yashize. Abaherutse hano ngaha muri twari ya Rucuru ku kigo cya gisirikare cya FCM 23 muri Rumangabo babashyira muri tegeti mu buryo bukomeye cyane rwose, babashyira muri tegeti mu buryo butoroshye habe na gato, kugera ku kigero cyuko ingabo za Coalition zarashe ndetse zikarimbura bikomeye cyane gate ndetse n'inzu yajyanye na gate ikigo cya gisirikare cya FCM 23 no ngaha. Uyu mugabo rero ashobora kuba ari nayo mpamvu ashaka gutanga ibirego
dore yuko maze iminsi numva yuko ashobora kuba agiye kugira uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo kuri ayo makuru nayo nababwiye ko ndibuze kugenda nyarambura. Ubu ngubu ndakeka nagenda mbabwiraho uko bikomeje kuba byagenda. Uyu nguyu Colonel Rugabo yaje kuba yavuga mu minsi ishize, ndakeka ayo makuru yagiye anacicikana ku bagiye bayabona barayabonye, yagiye akomeza atangaza yuko kuba intambara ihuza cyangwa se ihuriwemo n'iki gisirikare cya coalition ikomeje kuba yagenda irwana na M23 ndetse n'umutwe abere umuvugizi MRDP twirwaneho, yaje kuba yagenda avuga yuko iyo ntambara bakomeje kuba bagenda barwanamo cyangwa se bahanganyemo itakagombye kuba yazamo abaturage badafite ikintu bahanganye nacyo cyangwa se batitwaje intwaro. Agenda akomeza avuga yuko kuba bagenda bakora ibyaha by'intambara atazakomeza kuba yarebera nkawe nk'umuvugizi uyoboye uyu mutwe witwa MRDP twirwaneho, nawe ukomeje kuba wagenda urwana ku ruhande rwa M23, akomeza ashimangira yuko azagira gute ibi byaha bikomeje kuba byakwibasira abasivile, azakomeza kuba yagenda abimenyesha cyangwa se atangaza ibi byaha bikomeje kuba byagenda bikorwa n'igisirikare kirwanira Leta ya Kinshasa. Ibyo byose nibyo rwose uyu Colonel Rugabo yagiye atangaza, arimo aragenda avuga yuko agenda avuga yuko ibintu bikomeje kuba byagenda rwose abasirikare ba FDL bagenda bagira gute bagenda babyitwaramo nabi cyangwa se bagenda bakora ibyaha by'intambara. Ahangaha rero reka nongere ngaruke ahangaha muri Masisi hari intambara ihamaze iminsi, nayo ngiye kuba nagenda mbaha amakuru, rwose mbahe barambure neza baviri muzini muzingo w'ibikomeje kuba byagenda bigarukwaho ahangaha rwose ahangaha muri za Masisi, aho FARDC cyangwa se n'izi ngabo za coalition zikomeje kuba zagenda zihangana n'uyu mutwe wa M23 bikomeye cyane. Ngiye kuba nagenda mbagarukiraho nko kuri operation yabaye nk'ejo ku mugoroba, yaje kuba yabaye ejo ku mugoroba, aho yaje kuba yarangira mu rukerera rw'uyu munsi, cyangwa se sinzi niba ari no kurangira kuko n'ubundi ngabo ntago zigeze zihava, ariko ndakeka yaje kuba yatanga amagahenge k'iminota mikeya cyangwa se amasaha makeya, kuko n'ubundi urugamba rukomeje kuba rwajya mbere, kuko izi ngabo zirwanira coalition cyangwa se aba bacancuro bafatanyije n'iki gisirikare kirwanira Leta ya Kinshasa bakomeje kuba bagenda rwose badatanga agahenge, kuko mu minsi ishize baje kuba batanga itangazo rivuga yuko bitabaye kera cyangwa se vuba ahangaha bagomba kuba bafashe aka gace ahangaha rwose muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, bagomba kuba bahafashe bitarenze uyu mwaka. Hagomba kuba habayeho kwirukana uyu mutwe wa M23 ndetse n'izindi ngabo zirwanira muri aya mashyamba cyangwa se izi nyeshyamba zikomeje kuba zagenda zirwanya ubutegetsi bwa guverinoma ya Kinshasa. Nibyo ngiye kugomeza mbabwiraho rero, mukomeze mube ku murongo mudukurikire, mukanda like ndetse munaduha comment ko amakuru tukomeza kubagezaho. Ibi ngibi byose nibyo ngiye kuba nagenda mbasobanurira. Ahangaha nari ndimo ndagenda bambwira rero, ahangaha muri aka gace ka Masisi izi ngabo zirwanira coalition zaje kugenda zafata amakuru avuga yuko hakomeje kuba hagenda hakambika uyu mutwe wa M23. Bafata amakuru avuga yuko icyo gihe amakuru baje kuba bayabwirwa n'iki drone zabo zinambara, arimo drone za Babayaga, icyo gihe zaje ziforeninze mu kirere, tagiye zari zije kuba zashaka iki amakuru y'intambara cyangwa se y'urugamba uko rumeze ngo zibe zareba aho zihera, kuko bari bakomeje kuba bagenda babona yuko bakomeje gutsindwa, abasirikare bakomeje kuba bagenda boherezwa baciye ku butaka, bakomeje kuba bagenda basubizwa inyuma cyangwa se ku buryo bumwe cyangwa ubundi bagenda batakariza ingabo zabo. Baravuga ati rero kugira ngo tube twakwataka cyangwa se twahangana n'uyu mutwe mu 23 byoroshye cyangwa se mu ntekerezo zabo no mu butasi bwabo baje kuba bakoresha inzira yo kuba bakora ubutasi cyangwa se kuneka bakoresheje inzira yo mu kirere. Anga muri Masisi rero baje kuba bakohereza drone cyangwa indege itagira abapiloti ngibe yaza kujya gute kuba yashaka amakuru ngo bamenye neza uko
bagira gute bakwataka cyangwa se barebe aho baza guhera bataka. Aribwo baje kugira gute kohereza iyi ndege nahoze mbabwira. Baje kuba bayohereza ejo mu rukerera n'ubundi mbere yuko baza kujya gute kuba bakwataka. Indege niyo yaje kuba yaha amakuru yuko ibintu bimeze, yuko ibintu byifashe. Baza kuba indege iza kuba amakuru yuko n'ubundi iki gisirikare cy'uyu mutwe wa 23 ugize gute uhakambitse bya nyabyo. Bahita bagira gute bahita bohereza umutwe wa Special Force wa IBU ndetse n'uyu mutwe wundi wa Special Force w'igisirikare cya urwanira coalition. Baza kuhita boherezamo aho waje kuba wazana n'abasirikare bakiya ba FDL na FRDC baje kuba baza gute baje ku makuru bari bamaze guhabwa n'izi drone bari bamaze kugira gute kureba amashusho y'ukuntu ahangaha ibintu bimeze. Aribwo baje kugira gute baje kuba bakohereza abasirikare, ariko nubwo bohereje izi ngabo zirwanira ku butaka ntago zaje kuba zagenda zonyine. N'ubundi urabyumva izi ndege za babayaga zakomeje kugenda gute ziba kavarinze mu kirere n'ubundi vuga ati haramutse wenda ari nk'agatego bateze twahita tubarasa. Aribwo izi ngabo zirwanira ku butaka izi Special Force uyu mutwe wa IBU nakomeje kugenda amabwira waje kuba waza n'ubundi muri aya mashyamba aho waruje usatira hano za Masisi aho uyu mutwe wa 23 wari ukambitse. Kumbi ku rundi ruhande rw'uyu mutwe wa 23 baje kugira gute baje guhabwa amakuru yuko iki gisirikare kirwana coalition kije kujya gute gifite operation kigiye kuba cyabagabaho igitero. Nabo bamaze kuba bamenya aya makuru yuko bagiye kuba bagabwa igitero baza kugira gute baza kuhita bashaka umusada ndetse banitegura kirikare ibintu bitaragira gute bitarabakomerana. Ariko n'umuntu urumva tayari umuntu wagutanze bayagutanze bayakubonye. Iyi drone yari ikomeje kuba yacungira mu kirere yaje kuhita itanga amakuru kuri iki gisirikare cya FRDC ko iyi M23 ije kuba yabavumbura itangire kugira gute itangire kuba yakwitegura urugamba ngo itangire kurasana nabo. Mu gihe uyu mutwe wa 23 tutari wagatangiye gushiringa cyangwa se ngo ubatake nawo ubasanganire, iki gisirikare cya coalition cyaje kuhita gitangira kubarasaho hakiri kare. Urumva cyabarashe kibatunguye n'ubundi kuba ahangaha n'ubundi umutwe wa 23 wara witeguye kuba wagira gute kuba waraswaho n'iki gisirikare kirwanira leta ya Kinshasa. N'ubundi ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana, ntago wabuze ko ufite umwanzi cyangwa se ufite haduyi mu gacu rwaniramo n'ubundi uri ku rugamba ngo we waryama cyangwa se we wagenda ngo guheke. Ahangaha bacyumva amasasu ya mbere nabo bahise bagira gute bahise batangira kurasana, barasenera hasi ku butaka isasu kurindi mu mashyamba foreign kugira ngo umutwe wa 23 ube wabasha gukavaringa abaturage batuye hano mu isantere ya Masisi kugira ngo izi ngabo zitaza kujya gute zitaza kuba zahungiraho cyangwa se wenda haramutse habayeho in case runaka baza kuba bajyayo ngo babe bakwimurira intambara mu baturage. Baza kuba bagenda birwanaho nabo kugira ngo hataza kugira wenda abasirikare bagenda babikomerekeramo benshi, nubwo n'ubundi byaje kurangira. Urumva casualties z'intambara zo nizabura haburamo abaraswa ndetse n'ababipfiramo. Wenda nubwo imibare nyayo wenda yaba bagiye babipfiramo banabikomerekeramo wenda yo bagize gute bayihidinze ntago baba bayitangaje neza yose. Gusa nabyo mu makuru tuzajya hari icyegeranyo turimo turabategurira kigenda kigaruka ku baturage cyangwa se ku basirikare ku mpande zombi bakomeje kuba baje kuba babipfiramo n'ababikomerekeyemo. Ibyo ni ibintu byose tuzagenda tukomeza kubagezaho. Mwebwe ikintu musabwa ni ukuba mwagenda muguma kuri uyu murongo mugari wa Goma Plus, tukomeza kuba twagenda tubagezaho amakuru akomeje kuba yagenda arangwa hehe muri burasirazuba bwa Kongo, muri Ikivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Reka nkomeze rero mbagarukiye kuri aya makuru akomeje kuba yagenda agaruka ahangaha muri Masisi. Nibyo nari nkomeje kuba nagenda mbabwira yuko aho ngaho bakomeje kugenda barasana rero aho n'ubundi byakomeje kuba byagenda bigorana. Urubyumva ahangaha Kongo yaje kubona intambara ikomeje kuba yagenda igorana bitoroshye, ihitamo noneho kuba yatanga uburenganzira bwo kuba hakoreshwa drone ngo abarizo noneho zikifatiramo zibe zarasa ahangaha uyu mutwe wa 23 waruri. Ariko baza kuba batindamo gakeya kuko urabyumva
ahangaha bari bari kurasanira ku butaka, ntabwo byari buze kwita byoroha. ahangaha hari kuza gupfiramo n'ubundi abasirikare babo, babanje kugira gute gutinzamo ibintu kugira ngo baze kuba bagira gute izi ngabo za M23 zikomeze zise nk'izihagararaho, zikomeze kuba zarwana, zigende zitwara zizana intwaro ndetse zinazane umusada w'abandi basirikare barwanira ku butaka, baze kuba bagira gute, baze kuba basova abangaba bari bakomeje kuba bagenda barwana hano n'iki gisirikare ni unité spéciale ya Ibu n'aba basirikare ba FRDC ndetse na FDR, aho bari bakomeje kuba bagenda barwana bahangana n'ubundi. Rero iki gisirikare baza kuba bagira gute, aho bari bohereje iyi drone ya Baba yagangize kuba yatabara n'ubundi iki gisirikare cya Coalition, baje kuba bavuga ati muse nk'abasubira inyuma kugira ngo tuze kubona uburyo tuza kuba twarasa haduyi. ubwo ngubwo ni abo bita haduyi n'ubundi ntabangaba ba M23. uyu mutwe M23 nawo waje kubona iki gisirikare, kuko urabyumva n'ubundi special forces ziba zaje zigamije kurwana ndetse no kuba zagira gute za destroyinga ibyo zisanze cyangwa se kuba zatsinda n'ubundi baje bashaka intsinzi gusa. ahangaha amakuru n'ubundi nagiye nzana na amakuru nazanye kugira ngo mbabwire, ahangaha bakomeje gute kugenda bisubiza inyuma. nka M23 nayo ikoresha ubwenge bwinshi, yaje kuba yabikeka, iravuga ati se abasirikare twari duhanganye bafite ibikoresho bitabashiranye, kandi no muri bo tutagize benshi wenda duhitanamo cyangwa se ngo habe hari intwaro zabo twafata, gute bakomeje kuba bagenda bagira gute basubira inyuma. ibyo ngibyo nabo babitekerezaho, baravuga ati n'ubundi urabona twakomeje kugenda tubahashya tubasubiza inyuma, umugambi wabo bari bakomeje kugenda bazana, tukomeje kuwucogoza, reka tugire gute, reka tugabanye, natwe twigabanyemo kabiri, tugende tube twabagota. wenda niba ari nk'izo drone, dore ko bakomeje kuba bagenda bifashisha drone mu bitero byabo cyangwa se muri operasiyo zabo, bakomeje kuba bagenda batangaza buri munsi. wenda niba ari n'ibyo bitero bya drone bashaka kuba bagira gute batugabaho, twebwe tugire gute tube twabagota, n'ubundi nibashaka kuturasa barasanga igisirikare cyabo twagikose, ntabwo baturasa harimo n'abasirikare babo. babigabanyijemo ibice bibiri, basigaza bakeya basigara kuri muforeni cyangwa se ku murongo ukomeje kuba wagenda basubiza inyuma, abandi baca mu majyaruguru yaho icyo gisirikare n'ubundi cyari gikomeje kuba cyagenda gihongera, abandi baca mu majyepfo yaho kugira ngo bagende babagota. n'ubundi urabyumva bakomeje kugenda barasana. ahangaha abari bayoboye zino ngabo n'ubundi za special forces za Ibu bahise batanga itangazo rivuga yuko M23 noneho ihinduye tactique, zino tacticoma nyine za gisirikare barwaniramo, noneho igiye kuba yagira gute yabagota, aho kugira ngo wenda babe bakoresha drone aba arizo zaza kuba zashiringa ahangaha, bakohereza umusada uciye hasi ku butaka, ngaba ari wo waza utange ramfort cyangwa se utange bakavaringe hano ku butaka, babashe kuba bagira gute babona basiko bisuganya, barebe ko nabo bagira gute basubiza M23 inyuma, kuko yari komeje kubasumbiriza. urumva amasasu yarakomeje kuba yagenda aba menshi, machine gun nazo urumva iyo ukomeje kuba watsinda, n'intwaro zindi zikomeza kuba zagira gute hari izo ugenda ufata z'umwanzi. aho ngaho muragenda mubyumva neza cyane. aribwo rero ahangaha bahise bagira gute za drone bazishubije inyuma. M23 nayiza kuba yakwibeshya yuko bigenze gute, haje kuba hagenda habaho kwirara hagati hano ku mutwe wa M23. abangaba M23 yagize ngo wenda FARDC cyangwa se iki gisirikare cya Coalition kije kuba cyageraho wenda gifite ibirindiro cyangwa se abo bari bari kumwe babasize, bahita bavuga ati noneho reka natwe tube twagira gute twazana drone eba ariyo yadukorera mu ngata, wenda niba ari no ku butaka ataza kuba hagira abasirikare bacu benshi bagenda babikomerekeramo cyangwa se babipfiramo. urakeka Mr Irene naje kuba nagenda nkubwira ukuntu ibintu bimeze, nagiye mu makuru 5 kuri 5 ko urugamba rwari rumeze.
nawe ndakeka urabizi uko ibintu byagiye bikomeza kuba byagenda. Ahangaha rwose drone yaje kuba yaza aba ariyo irasa zino ngabo za FARDC. Iyi drone ya M23 kugeza rwose mu rukerera intambara yari ikirimbanyije. Wagira abimbwira ibyo ngibyo. Intambara yari ikirimbanyije rwose yaje kuba yagenda imara umwanya muremure, aho yaje kuba yatanga gahenge cyangwa se n'abantu bahari ndakeka mwaje kuba mwumva urusaku rugabanyuka wenda nko mu masambiri cyangwa se saa moya gutyo za mu gitondo. Nibwo rwose urusaku rwagiye rugabanyuka rw'amasasu, haje kuba habaho agahenge. Urabyumva ntago abasirikare barwana kamemo intwaro, urumva aho ngaho mu mashyamba bari bakeneye n'umusada n'iki, bagomba kugenda bagira gute bashaka uburyo biyoruganiza wenda nga gutyo. Urumva ibi intwaro bazagiye nk'amasasu agenda agabanyuka, baba ari no kugenda batumiza umusada n'umusada ugenda uza gutyo nyine. Niko ndakeka no gutyo urugamba rwaje kuba rwagenda rwifashe ahangaha kuri Kongo. Ku ruhande rwa Kongo ni gutyo byaje kuba byagenda hagati y'iki gisirikare kirwanira coalition ndetse n'uyu mutwe mu 23. Aho ngaho ni muri Masisi. Ni gutyo byaje kuba byagenda bikomeza kuba urugamba rutoroshye cyane n'ubundi nk'uko bikomeje kuba byagenda bigaragara muri intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mr. Irene, ni kuvuga ngo noneho ari amakuru nakiriye nonaha, nkora ku batarama banjye n'ubundi bagenda bambwira bari kumbwira amakuru yo muri Sud Kivu. None nabyo ndayimugiyemo donc uri kumva bari kumbwira yuko M23 noneho kugeza amaginga ngaya yari imbanije urugamba rwakomeye cyane. Urugamba rwagize gute? Urugamba rwakomeye cyane mu buryo toroshye abe na gatono ngaha muri teritwari muri Sud Kivu muri Plaine de Ruzizi. Shiti yanjye ibintu ndi kwibonera hano nganjye wabajene bari kumbwira ambwira uti kugeza maginga 23 ku Ruzizi byahinduye isura. Ayo namwe muri kwatanu uri muko Ruzizi kugeza amaginga ngaya nimwe muri centre, ni kamwe mu bice bigiye kuba byakisubizwa na AFC M23 bitewe n'uburyo ki biri kugaragara. Gusa nanone ingabo za coalition kugeza amaginga makuru mfite cyangwa se makuru ngiye kuba nabagenda bageza nanababwira 5 kwa 5 nuko bita abo bita ba AFC 23 ingabo za M23 zikoze gutyaza mu gutegura izo operation zo kwegera ino pendura Ruzizi cyangwa se mu kumanura ibikoresho by'urugamba n'imbunda ziremereye cyane, mu kumanura abasirikare batari bake hano ngamo pendura Ruzizi. Ingabo za coalition, ingabo za FARDC, ingabo za FDNB, abacoco wa Black Water ndetse n'inyeshyamba interahamwe za FDLR nabo bakoze deployment, bazanya abasirikare benshi bwanahoze. Ibintu amafoto amwe mu video banyoherereje cyangwa se mu video bamaye abatarama banyiretse yuko ingabo za AFC M23 zamanutse zari amavubi, ingabo za leta Kinshasa zari amavubi mu byotoro cyabe na gato, ingabo zombi ku mande zombi zihanganye ubwo na AFC M23 ndetse n'uruhande rw'ingabo zirwanira ubutegetsi bwa leta Kinshasa. Bose bagiye bajya Karungu ivanze n'ivubi, ikintu bita Karungu ivanze n'amavubi ngira ngo yakize. Ndakeka no kuri ibyo bintu nagiye nkwa makuru cyangwa se hari amajwi nagiye nkufatiye y'abataramu banje bakomeje kugenda bama bavuga ati none ivumbi rikomeje kuba ritumuka riri gutomorwa n'imodoka zitwaye abasirikare barwanira coalition hano ba FARDC zikomeje guca hano zigenda zari guturuka muri Uvira, nge banyereje zirava muri Uvira zigana hano muri Plaine de Ruzizi no bundije kuba zahangana n'umutwe mu 23. Banyereje amavideo y'umurongo muremure w'ibifaru bitari bikeye. Banyereje amavideo y'ibifaru bigera umuvandimwe yanyereje amavideo ako kamanze ndebe badi ni ibifaru bigera ku ijana ntange ngijana harimo n'ibivera harimo n'imodoka zitwaye abasirikare ukumva zozo. Donc umuhanda wose wari wuzuye imodoka, ibifaru, ibikoresho by'urugamba wenda nko kubaza byari bipakiye bigera ni imodoka ushaka kubaruga ukaruha umurongo muremure cyane pe. Nibyo nko kubabasha kwanaliza cyangwa se kubazi ibijyanye n'imitwe abasirikare barwaye n'abintu byitwa amabatayo. Bakomeje kugenda batubwira ko ari nka batayo zigera muri 5. Batayo 5 hakaza abasirikare baturutse ku ruhande, baturutse Kauzi Begu bibuke, baturutse muri Kauzi Begu n'izi genocidaire ba FDLR,
aba wazalendo aba bacacu ba Black Water n'izi ngabo za FDN bingabo z'igihugu cy'u Burundi ndetse biranavugwa yuko we bita Jarike Habyarimana nawe yikoreye mu ngata akavuga yuko iyi pleno de Ruzizi igomba gukurwamo M23 ndetse idashobora gusubira muri territoire ya Uvira ho bagomba kwa divasinga bagana imbere ngo begera mpaka igihugu cy'u Rwanda. Ayo namwe mu makuru bafite muri uyu mugoroba ubu none tuvugana n'ubundi muri rusange ku makuru abari kumvikana ngo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Bwana Oze nukuvuga ngo hari amakuru nagiye mbona avuga kubijyanye n'urupfu rw'abasirikare bamwe na bamwe ndetse nanone hari amakuru nakiriye mawe n'abatara babangira ngo bamwe namwe bagiye babibona ko nagiye mbishyira no muri groupe harabambwiye ko uwo bita Kayumba Nyamwasa ashobora kuba yitabye Imana. Birashoboka cyane ariko wenda ayo makuru sindasoza neza. Amaziminsi ngarwaye n'amakuru ndi kwakira mwaka watarama banje gusa reka twivugiye kubijyanye n'urugamba rwa Pedro Ruzizi dore ko n'ibintu byagenze. Hari operation zakozwe na AFC M23 zo kugira gute zo gusatira Pedro Ruzizi agace kari kubarizwamo imirwano ikomeye cyane kugeza amaginga ngaya imirwano itoro cyabe na gato kugeza amaginga ngaya n'ubundi iri gusakenya ikomeye cyane izi ngabo za AFC M23 n'izi ngabo zirwanira ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa. N'urugamba rukomeye cyane n'urugamba rutoroshye amena ko tugiye kuba ngiye nababwira uburyo bimeze kugeza amaginga ngaye. M23 yapanze operation Karabutaka yo kugira gute yo gusatira yo kwegera ndetse no kujya kwataka Prendo Ruzizi yose kugira ngo ingabo za leta ya Kinshasa ingabo za coalition zibashe ko bazagenda zirakurwa muri bino bice ndetse bongere banisubize bya birometero bisaga 70-75 uturutse Kamanyoro ugaruka muri territoire ya Uvira. M23 yagiye iravamo ku itegeko ry'ubukuru ry'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika itegeko rya President Donald Trump bategetse bavuga uti muve muri ibyo bice. M23 bityo rero yapanze operation yicaye irapanga operation Karabutaka zo kugira gute zo kwisubiza ibi bice byose bagiye barakurwamo ibice byose bagiye baratanga barahabwa itegeko ryo kuvamo donc byose muri rusange bitewe n'uburyo ki ingabo za leta ya zunze ubumwe za Amerika zagiye zirabitegeka. M23 yapanze operation zimeze gutya nibo twabonye ejo bundi narabibabwiye rega benshi bagenda barabiburana ari bw'ingabo za coalition zagabwaga ibitero hano ngaho Rumangabo muri Rucuru. M23 General Makenga uwo bita General Mengwe Sultani Makenga umuyobozi mukuru wa Alliance Fleuve ko cyangwa se AFC M23 yari yagiye Rumangabo kugira ngo apange gahunda planning ikomeye cyane kugira gute yo kuzana abasirikare uri kunyumva baturutse hano muri territoire ya Rucuru muri bice bya Rumangabo bazana nga Pedro Ruzizi bafatanye na 23 mu guproteja Goma mu guproteja Rubaya ndetse no gufata ibice byose bigize ino ntara ya Kivu y'amajyepfo ino territoire ya Uvira bari bafite muri gahunda cyangwa se muri plan. Izi ngabo za M23 umugiye wo bita General Mengwe Sultani Makenga yagiye muri bino bice mu gihe yerekeje muri bino bice nibwo bagabweho igitero Karabutaka n'izi ngabo za coalition ngira ngo nari babwiye ubwo barasaga muri bino bico bita General Mengwe Sultani Makenga ute Colonel Nanga Moise Nyarugabo ndetse n'abarimo obita Bahati Elasto Governor n'ara Kivu y'amajyaruguru bose bakagira gute bakarokoka urupfu muri no nambara ikomeye cyane ari kubarizwa muri bino bice n'ubundi byarangwa muri Rumangabo. Urumva urugamba rukomeye cyane urugamba rutoroshye abe na gato urugamba rwo rurimbanijwe rwakoje kugenda rafata indi ntera mu buryo bukomeye mu buryo nakubwira yuko izi ngabo za AFC M23 zari ziri kugira gute zari zigiraniwe n'amasasu atari makeya ndetse n'ikintu cyiswe ibiturika biremereye cyane ingabo za leta Kinshasa zari zikomeje kugira gute kugenda zizana muri bino bice. M23 yagize gutya ibizanya abasirikare batari bakeya muri mu bice bigize intara Kivu y'amajyaruguru ibabazanya abasirikare ngo muri za Pedro Ruzizi batari bakeya. Coalition rero iyo yavumbuye amakuru yuko Makenga yagiye muri bice kuzana abasirikare muvandimwe nyuma ari uko batangiye kugira gute kumanuka. Coalition nayo rero nta kintu yagomba gukora ako kanya na yindi plan yari sigaranye last plan bari bafite no kugira gute no kumena abasirikare batari bakeya nabo hano nga muri Pedro Ruzizi no kuzana abasirikare benshi cyane baza kugira gute gufatanya n'abari bahari hano nga muri Pedro Ruzizi mu guhangana n'izi ngabo za AFC M23. Bazanye abasirikare nibwo bahise batumizaho special force abajya kuri 637 batutse mu gihugu cy'u Burundi kwa Son Excellence Evariste Ndashimye mako twayagarutseho twarabimwara bibonye 5 kwa 5 nagiye mbareza ama video bari kuri
froning bari kwerekeza no muri bino bice n'ubundi muri rusange nagiye nyabaherezo mu video 5 kwa 5 babwira uko byari bimeze ndetse nagiye mbereka nandi mashusho mbumvisha amajwi yabo bari kuvuga bari guplaning aho bagiye kugera gute bagiye kuba bahera bataka AFC M23 ariko mu senga bagumaho gato musenga babitonze mbumvishe amajwi y'abawazarendo bari muri plan z'urugamba mbumvishe amajwi y'abawazarendo bari muri plan zo kugira gute zo gufata ibice byose bigize Sud Kivu ndetse ano ngaha muri teritwari ya Uvira bagakuramo izi nyeshyamba z'umutwe wa AFC M23 mu gihe toroshya be na gato bakagenda bagira gute bafata ibice byose mamba afitiye utuntu ducecetse mutapfa kumenya ngo turava mamba afitiye amakuru y'idonido mutapfa kumenya ngo arava hehe ukuvuga ngo ngewe mfite abatarama banyaba bari ku mirongo y'urugamba ibyo nabibabwiye bari kugenda bagira gute bari kugenda banshakira ikintu cyiswe idonido ngaya amajwi nayagezeho 5 kwa 5 amajwi nayagezeho 5 kwa 5 kanumve nimba ari ariko badinaza ko bapfunyikira watu walikiaka munjia mzuri kama shepisha sema mwe bagabule tuwakie nabo ni batribale sana. Hakuna mkongomani mwiko natumika naye na mkongomani ukitumika nao banakukula nguvu yako bure bata kupatia salary. Kuko bebeko kutumikisha bure. Kumwisho na mwisho banafinire kubakia kumanyumba banatumika abawalipe salary yabo. Ubwo se wazumbwira iki? Ubwo wazumbwira iki ko mfite n'abagore babawazarendo baba bagiye bamereza amakuru wambwira dere bimeze gutya hano ngaha. Baba bagiye bambwira hano ngaha urugamba rukorizwa muri bino bice rukomeye cyane ngiye mugende ko bageza update nzagenda babwira idoni dakanko kandi na kintu wazumbwira abawaza rero kugeza amaginga ngaya bari muri plan ikomeye cyane ndetse n'umupango ukomeye cyane kugira gute wo kongera gufata ibice byose AFC M23 yagiye yigarurira bakagira plan yo guproteja Prendo Ruzizi bagaproteja iro territoire ya Uvira kugira ngo AFC M23 tazagera gute tazogera yisubiramo ariko haramwe mu makuru nakira nkora ko batarama banje bahere kuri ligne de front ku mirongo y'urugamba bari kumbwira yuko uwo bita General Mangwe Sultan Makenga abasirikare biwe bamaze kuba batera amatako mu gace karimo aho bitaremera aho bitaruningu ndetse naho bitaruvunge mu myambaro ya societe civile ho muri territoire ya Uvira. Abahungu ba General Makenga bamaze kuba bagira gute mbabwiye ko bamaze kuba bagenda batera amatako ruvunge runingu ndetse na remera muri territoire ya hehe territoire ya Uvira bamaze kuba bagenda barakaba 5 kwa 5 abarwanya ba General Makenga ngo bamaze kuba bageramo ariko nawe sito twabyize 5 kwa 5 kubera ko nabatara banje babimbwiye kandi njye nizera ibintu ariko banyeretse ama video n'amashusho buriya ngejo niba ama video nzayabereka niba amafoto nzagenda nyabeka 5 kwa 5 mwecyo musabwa nta kindi we nyamuneka we turi kumwe nona verifya neza ko amaze ko wakanda subscribe cyangwa se samade ugafungura kazogera ugakanda kuri like ukandika muri comment section nimba amajwi kumva neza 5 kwa 5 una makuru agezweho yoyo ni ibindi amakuru agezweho rwose ni menshi cyane Mr. Irene ngubu nk'aka kanya ari amakuru rwose ari ku trending wenda sinaje kwa nayagarukaho gusa turibuze kuba wenda twayaha umwanya cyangwa se tuyakorera ikindi kiganiro turibuze kugenda tugeza ku bataramu bacu wenda reka nze kuba nababwira ku ngingo ari buze kugenda yibandaho ni kubijyanye no kuvuga ko rwose muri kino gisirikare cya Kongo ibintu bikomeje kuba byagenda wenda nubwo bakomeje kuba bagenda bitera akanyabagwa cyangwa se bagenda bakomeje kuba bagenda bashaka kuba bafata tuno duce twagiye twigarurira n'uyu mutwe wa M23 no muri bino bice bya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo harimo amakuru agenda avuga yuko ari ingabo bari bafitanye imikoranire cyangwa se ubufatanye zikomeje kuba zagenda zibavamo cyangwa se zisesa amasezerano n'imikoranire mu kurwanya uyu mutwe wa M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro muri buno burasirazuba bwa Kongo. Ayo yose namakuru turi buze kugenda tubagarukiraho nk'ingabo zo muri Ghana Angola zo ngizo zaje kuba zagenda gute zaje kuba zagenda zihakana imikoranire cyangwa se ndetse zaje kuba zagenda zivuga yuko mu gihe kitari kirekire ziza kuba zamaze gukura ingabo zazo ahangaha muri aya mashyamba ya Kongo ndetse
no muri iki gihugu cya Kongo muri rusange. banoze dushaka twasoreza ngari twasoreza ahangaha wenda abadukurikiye wenda bakomeza bakanda follow cyangwa se share bakora share bashyiraho comment ndetse bakana na sub kugira ngo andi makuru rwose turi buze kugenda tubagezaho aze kuba agenda yabageraho 5 kwa 5 ku gihe kuko rwose amakuru tubafitiye hano kuri Goma Plus yo ni menshi cyane. Tufite menshi reka dusoreza ahangaha bwana Hoze reka dushimire abadukurikiranye kuva tangiye kugeza rangiye abo tubanye kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa 74 n'amasegonda yandarengaho kamashimire cyane rwose tubaza gukomeza kugenda tubana 5 kwa 5 mukuru yacu agiye atandukanye n'ubundi muri rusange ngiye no mutaramanyu Mr Irenet kumwe na bwana Mr Hoze tubaza gukomeza kugenda tubagezaho update idoni dakantu ko kani mugiriwe byiza mugiriwe byiza turi baze kuza guhoza mu kanya gato kari baze kuza kurikira ciao ciao.